Međunarodna naučna konferencija okupila je eminentne stručnjake za ustavnu tematiku iz Austrije, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. U 25 naučnih radova predstavljeni su rezultati istraživanja različitih aspekata Vidovdanskog ustava. Što svi znamo, država koja je Vidovdanski ustav utemeljio nije se dobro završila i taj ceo projekat integralnog jugoslovenstva koji je trebalo da bude uspostavljen nije na kraju, nažalost, zaživeo i doživeli smo krah ideje jugoslovenstva i jugoslovenske države. Tako da analiziramo razne aspekte ustava Vidovdanskog i izvlačimo lekcije kako to ustavu treba pristupati danas, kako treba uvažiti i ostvariti postići taj pravi legitimitet i pronaći pravi put za buduće trasiranje ustavnog puta naše zemlje. U tom smislu, ja sam takođe i član radne grupe za izradu akta o reviziji Ustava Srbije. Danas, iako se radi samo o domenu pravosuđa, dakle nije sasvim analogno ustavotvornom procesu iz 21. Ipak smatram, i to mogu da kažem slobodno ime svih članova radne grupe, da i iskustva Vidovdanskog ustava pružaju jednu lekciju u ovom postupku kojem se danas bavimo, da s jedne strane se trudimo da delujemo vizionarski i da napravimo rešenja koje će usmeriti našu državu u nekom boljem putu, ali sa druge strane i trudimo se da vrlo obratimo pažnju na to kakva je realno danas situacija u našoj zemlji i da odgovorimo i na te potrebe, dakle da taj ustav i ta ustavna rešenja ne ostanu kao što u mnogome Vidovdanski ustav ostao samo neko mrtvo slovo na papiru. Inače, trebalo bi još dodati u kontekstu naučnog dijaloga, razmene mišljenja i argumenata, da pohvaliti ovaj napor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, jer kad pogledate, kada je reč o ustavnim pitanjima i o diskusiji u domenu ustavnog prava, mi danas faktički u Srbiji nemamo više mnogo foruma gde se o tome može razgovarati, imamo poznatu Kopaoničku školu i poneko savjetovanje koje se organizuje ad hoc, ali zaista je dobro iskoristiti jubileje za nove konferencije i mi iz Instituta za uporedno pravo ćemo se truditi uskoro u novembru da pružimo i svoj doprinos u vidu osnivanja jednog Beogradskog ustavno-pravnog foruma. U tom smislu smo povezani sa kolegama iz Kragujevca i radujemo se nastavku saradnje. Vidovdanski ustav je zajednička pravna baština svih bivših jugoslovenskih republika. Međunarodna naučna konferencija u Kragujevcu jedini je skup organizovan na prostoru nekadašnje Jugoslavije koja se bavi Vidovdanskim ustavom i ustavnom istorijom.